Urambaza iki se? Uriya mugore mwaroze mwamuhoye iki? Namuhoye iki? Twapfuye umugabo. Mwapfuye umugabo? Ngibyo ibigaragariye ahangaha. Yego. Byumvikane ngo aya ni amaraso y'uyu yari yaratanzwe kugira ngo ameneke agende mu gihe gitoya. Nubwo hashize igihe kirekire ariko bagendaga bongeramo ibindi n'umutima w'uriya mugabo we. Yego. Reka nanabikubwire buriya nubwo batabibona ariko buriya Liberatari yaratwaye umugabo we. N'umutima yarawutwaye. Buriya hari ibyo ndi kubonamo hariya byinshi. Ibyo ari kuvuga nabyo inzu ye yari ayifite iragurishwa iribwa na Liberata. Harimo Liberata. Murabona mwiki? Inde? Liberata? Niko. Buretse. Tuvura amarozi y'ubwoko bwose. Waba uhinga ntiweze. Uratwegera. Ikindi waba urogerwa. Icyo gihe nabwo turagufasha tukaguha imiti ituma abantu batakuroga ukagenda nayo kandi ukajya ugenda umeze neza. Ikindi dutanga umuti w'urukundo. Ni ukuvuga ngo uzi ko umugabo wawe aguca inyuma, uraza ukatwegera ukatubwira uti cyangwa se ubikeka. Ushobora no kuba utabizi neza ngo ubihamye ariko ukaba ubikeka. Uraza ukatubwira uti mfite ikibazo kimeze gutya. Dufite uburyo tubikugenzereza. Umugabo wawe cyangwa se umugore yagenda aho ageze ntaveyo tutarahagera. Ikindi nanone ku bagabo badatera akabariro ngo bigende neza. Wigeze kumbwira ngo abantu bari hanze ngo bakwandikira kuri WhatsApp bakakohereza amafoto ukabafasha. Urugero nk'abaye baba bari nko muri Amerika bakaguha amafoto. Ese ibi bari kubibavura batiriwe baza hano bagakira? Amerika, Aziya, Oceania, Uburayi, aho uri hose ubwo Afrika niyo mvanyemo. Yego. Iyo mfite ifoto yawe na adresse yawe njyewe mba ngufite. Yego. Rwose aho uri hose urampamagara tukavugana nkagufasha. Niba ingi ubona biviremo hano njyewe mfite uburyo mbikurura nkabivanayo kandi uri iyo ngiyo.